Women's League, Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Gloria Matic, Annalisa Villapando, Iram Dimabuyo, Remio and Alma Careon, Dali Kanda, Cherry Gamboa, Lourdes Escoto, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Enrico Morales, Jen's Chocolate Stores, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Services, Arvin Mamukud, Rosan Santos, Rika Jane Sablan, Canberra Rencarelang Pamilya. Para king makapasubaling kayadonan dari Alicia Samia, Augusto Calaquiam, Mamerto Encinia Dizon, Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Gomez, Annalisa Siron, Canberra Rencarelang Pamilya. Para king Aldonang Kebaitan di Joyce Makapagal at Nial Talents, king masampat apa maglakbe dari Mrs. Agnes Mercado at Maria Judian Yap, king malagwang kapaldanan dari Cesar Bondok Gueco at Esther Pagco Alfonso. Para king hanggang kapainawan di Sablang Kaladwa, lalong-lalo na riyamong Bong Gopez, Among Mar Miranda, at di Nestor at Jose king Karelang death anniversary, makanyan mo naman king third year death anniversary ng Veronica, Oscar 40 Days, Fatima, Mark Christian, Segundo, Isabel, Manuel Senior, Ruben, Milagros, Marisa, Isabelita, Asuncion, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Cherry, Manuelito, Chopilo, Rosa, Cesar, Robin, Francisco, Alvin, Fernando, Loreta, Melquiades, Jose, Benedicto, Maria, Agida, Virgilio, Florentino, Angelo, Benjamin, Ernesto, Benedicto, Glenda, Giddins, Nixon, Cristina, Hermoenes, Dalisay, Danilo, Gregorio Jr., Alan, Cleotilde, Pablito, Eufrancia, Anastasio, Melencio, Dalmacio, Mariana, Jose, Epifania, Anastasio, Teresa, Antonio, Gregorio, Ursula, Jose, Leonarda, Rita, Corazon, at Alfredo. Miti po ng ting meto nga pamilya, makyabe tamo po kindalit apamkulot.
Anting meto nga pamilya, makatipon tamo, king lagyunig pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Kapatad, pinili na ning Diyos, igpa at pepabanalan ning Espiritu, ban mamintu kang Kristo at melinis king Diana. Ing grasya ampon kapayapan, mantabe sanang labis-labis kaya kayungan. At keka antimurin. Ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Babyening kayang sarili anting kaya katang pamangan. Pakab siya nakatamo king kayang sariling katawan at daya. Ban ita mo naman, mabiyasa tang midawon karing kaya katang sarili, pakabsi karing danupan. Batang maging karapat dapat makisulo, kindulang ning Ginoo kaniting Eucharistia. Sadya tala rin kaya katang sarili. At anyawaran tamo yung lunos at pakalulo ng Diyos. Lalo-lalo na karing pinandit, pibata mo at si kaso, ing danop daring aliwan tao. Natamong sumisi. Aminan ko, Kin Diyos, Ama pa makalulo, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, kim pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at kim pa magtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanan depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapo ko kang noon ang Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon banal. At kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayapayan tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Igayaking Diyos, igayaking Diyos, king matastangan man. Igayaking Diyos, igayaking Diyos, igayaking Diyos, king Manalangin tam. O Diyos sa ginumi, king kapamilatan ning makapagmulalang sakramento, likwan me ke kami ing metong atanda ning pamaylasa mo. Ipagkala mo sana, ing apakamalan at galangan mila ring misteryo ning katawan at daya mo. Ban kanita panamdaman ming parati king sarili mi, ing bunga ning pamagligtas mo ke kami. Itiadwan mi ke ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambemo king kametongan ning banala Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Karingal Doreta, Melkisedek, aari ng Salem, migdalayang tinape at alak. Metong yang saserdote ning Diyos sa kakatas-katasan, at inagkasne iting bendisyon. Panwana niya sana ning Diyos ing kakatas-katasan, amiglalang king banwat labwat. I Abraham, at mipuriyay Diyos sa akakatas-katasan, apapepalyari king pangarasda, king gamat daring kekang kasalang, at binye ng Abraham kaya, ing sikapulo ning sabla, ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dalit apakibat. Metong kang pari kapilanman, kabilang kareng pari ng Melkisedek. Metong kampari kapilanman, kabilang karimpari ng Melkisedek. Iti yung paswala na ng ginukeka, ginuko. Lukok ka king banda kong wanan, at gawan ko lang tumpakan mong bitis, ding kekang kasalang. Metong kampari kapilanman, kabilang karimpari ng Melkisedek. Ing Ginoo supila nala, ting sabla mong kasalang. At ipailalam nala, king kekang upaya, karinsyon. Metong kang pari kapilanman, kabilang karimpari ng Melkisedek. Kaya be mo nang mibait, ing kekang kasugyan. Manibat pa kanitang mibait ka, karing banal abundok. Sugi ka, ibat king atsyanan ng indumo. Ibat pa king munag, ding mumuna mong aldo. Metong kampari kapilanman, kabilang karimpari ng Melkisedek. Sinumpayang Ginoo at kapilanman, nabawian. Metong kang saserdote kapilanman, kabilang kareng saserdote ng Melkisedek. Metong kang pari kapilanman, kabilang karimpari ng Melkisedek. Pamamasang ibat, king mumunang sulat ning Apostol San Pablo, king kapulungan Karin Corinto. Kapatad, ampat itiya ing tinggap ko king Ginoo, at ya naman ing binye ko ke kayo. King ing Ginong Jesus, kanita muring benging mi panganyayayo, kinanwayang tinape, at pe pasalamatan ni king Ginoo, at pemiraso ni, at nganang sinabi, itiya ing kanakong katawan, amiyabye para kaya kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Makanyan mo naman, kinwani ing kalis, kay badang mengan apunan, at nganang sinabi, ing kalis ay iti, yaing bayong tipan, king kanakong daya. Daptan yu iti, bilang ukdong inumanye, bilang kapigaganakan kanaku. Uli nito, balang ukdong kananye iting tinape, at inuman iting kalis, ihahayag yu ing kamatayan ing Ginu, ang gaking kayang panyatang. Ing amano ning Ginu, Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. ako ing mabiet tinapi, at tinipa ibat banwa, nga naning Ginu. Ninuman ing mangan kaniting tinapi, miyayang alang kapupusan. Ing ginuman tabi ake kayungan. At keka antimorin. Pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Tinggap nung Jesus ding kekaldan at selitana nala tungkol king kayarianan ng Diyos at pepakayapano ring sablang sukat pakayapan. Inyang malapit na yung lumbog ing aldo, ding 12 alagad lepitan de at sinabi ra kaya, palakwan nyo nala ring tao, banmi puntala karing balen o baryong pakalapit, balang manakit apanganda at apitudturan. Uling mikelangan niya ing lugalayti. Dapat nga ng Jesus karela, igayo mismo, di na nyo nga panganda. Ngarang may kibat, 5 lamong tinape, ampon adwang asan, ding bakalmi. Burimong mako kami, bansaling pamangan para karing dakala taong dete. Ating mga 5,000 katao karing lalaking at tsukarin. Nga ng Jesus karing alagad na, paluklukan nyo lang makagrupong 50 katao. May mintula ring alagad at peluklukan do ring sabla. Kinwanong Jesus ding 5 tinape at adwangasan, tinalangaya banwa at pepasalamat yaking Diyos para kareti. Piraso nala at sakano dinwang karing alagad, bani pamyeno karing tao. Ilangan, mengan la at kinabsila.
Labilang adwang kaying, ding akat mura, ding alagad, inyang tinipon doring tinape, at tagan daring tao. Kapatading mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayap abak po, kaya kayo nga. Dindam yun siguro iting kwento. Ating mikaluguran, amin, ampoy Bogard, amin, meragulya keng pamilyang mapangadi, mapanyimba, mapagrosaryo, tao lang pisamban. Yung kaluguran na naman ni Bogard, ay elabitas ang sisimba. Elabit malagad na malagad, yung tuklula keng pisamban, deng pengari na. Minsan na eldo, tiki neng amin ni Bogard, bansimba. So basically, makyapo siya mo nang gawa ng amin. Pati nalakadya amin, talakadya naman. Tad nasong gamat na, tas nala naman gamat na. Inya magkomunyon na, nagpilala, mumunay amin, nga na pari kang amin, katawan ng Kristo, amin. Nga na. O niyang i-Bogard na, katawan ng Kristo, Bogard po, nga na. Bala na yung sasabyan, in lagyo. Pero pikato lang tayo, Bogard, pero bala mo, tutudya. Kaya yung tuturo ng San Pablo. Nga ng San Pablo, ikayo yung katawan ng Kristo. Nga na. Hino rin ikayo nga manuha na ka rin. Den talatoki. Den sasalpantaya kang Jesus. Aliway tamureta. Nya po tapos siguro mag-communion kayo, katawan ng Kristo, Bogard po ngayon. Ing kapiesta na iti, gaganakan tayo at pasalamatan ing katawan at daya ng Kristo. There's a big difference between eating and dining. Ngara. Nano ka nung pamaliwaning makipangan, ang po makisulo. At ilang pamiliwa? Ay, bala mo among, ala naman, parehas lang mo pong, they both involve food. Yeah, you're right. They both involve food. Pero as nung karagol pamiliwa, yung makipangan, ila rin taong palimbawa, kinumbira mo keng okasyon, datang la, mangan la, at nung ating pagkakataon, mag-sharon la pa, kaya rida, mabating na la. Makanyan la. Ingaos ka rin, eat and run. Kaya rida mengan, bating na la. Makanyan niya yung makipangan. Laman mo, di man mo kumusta ning migluto, ala, basta may sila rin, makuha na la. Deng makisulo, aliwala. Ing makisulo, kabang mamangan niya, makipagkwento niya, banding niya. So, in a dining experience, sharing and bonding happen. Kakabud mamangan, di nam niya lamaning at tiyan mo. Nyapin, potang alimbawa, may birakang kaluguran, Oy, Mars, birthday ng inaanak mo keng Sunday. Munta ka ne. O, nampakibat mo mo. Ay, sige, Mars. O, nandala ko. O, nampakibat na. Ay, nakamagdala, Mars. Tamong munta ka, masaya na yung inaanak mo. Nga, tamo mo, O, mo, sabihan tamo itan. Diyan pang, totoo naman siguro, na diyan alayan dala. Muntaya mo, masaya na ka. Potang sinabi da kaya kayong makanyan, burinan sabihan, your presence is more valued than anything you could bring. Igit keng nano mga dala mo, ing mismong pangatao mo, itangatsuka ka rin, yang peka contribution mo, keng okasyon. Nyapin po, neng kay, ewari, as nang kasanting makipangan, potang, tangawsan da po, nangawas kaya tang magdala-dala kang nunano mga dala mo, potang kay piyabe-yabe yung pamangan nyo? Patlak. Very good. Potang makipagpatlak ka, andyang ditak yung darala mo, pero kebit may kilamesa, bekad, dakal ya. Uling piyabe-yabe yun na yung pamangan. Imagine nyo po, ingke kong sariling eni, anting pamangan. Ne. O sinabi na ng Ginoo, nakamagdalan dyan munta ka mo. Datang ka mo keng misa.
masaya na ako. O, halimbawa, o yan, makipangantangan ngayon eh. Nepo, makipangantangan. Isipan nyo, magdala kayong pamangan nyo. Ditak mo. Pero lawen nyo, nakatangkarakal. Nya pining balang misa, palagi ako yung balang misa, malyari tayaring ausan patlak ng banwa. Ha? Wala makipagpatlak tamo king Ginoo. Daralata mo itang adalata mo, at mekad itang dita kayan, sobraya pa. Sumobraya pa. Nyapin, whenever we partake of the Eucharist, we don't only share the food, the body and blood of Christ. We also share our person. Ingkaya katang pangatao, ingkaya katang presensya. O po tangkay, naning tutuking kitang da, Ginoo, ay kadagulta problema. Nang karakalataw, latang pabangan. Paulyan nyo no po, dispatchan nyo na labang, kanita po etano po probleman. Ngarareng apostol. Nasabi ng Ginoo, ay yali, higayo mismo, pakanan nyo la. Antina naman sinabi, no, you give them a dining experience. A dining experience. O na itutukid ang pegibat. Bahagi no, lima lang tinapian po nga doon nga sandingating kami. Makanano lami kasya rin, how good are this? Nano nga karapat da rin liban tinapi at wangasan. Nang gewa ng Ginoo, okay ni dalayo okay ni nga na. Kingwa na la. Nang gewa ng Ginoo, ti na lang aya banwa, pe pasalamatan ng Diyos, at dinake na la. Detang limang tinapi at wangasan, miracle la. O ito pala yung sikreto. Potang feeling mo kagigisa na ka. Potang feeling mo ditak niya mo. May sisinop. Lalo yung magisan. Nung buri mendakal, itas meking banwa, idaon meking Diyos, pagpasalamat me, at idake me. Yung magisan in ditak. It is counterintuitive. Potang ditak niya mo, sinop mo na para keka. Pero kabalitaran yung tuturunan ng ginongeni. Potang ditak niya mo, nung burimeng magisan, idake me. Ita mo nga po makarelate tamo kayang makanyan. Itang feeling mo magigisa na. Kagigisanan. Feeling not good enough. Lord, these are not enough. Five loaves and 2 fish. How good are this? Itangan natin tama kanyang feeling. Kagigisanan, sapat, magkulangan, makukurilyo, kareng miyayaliw ang bagay king biye. Kagigisan ng kasuyuan, kagigisan ng budget, makukurilyo yung handa, magkulangan yung pasensya. Dakal tangan karanasan makanyan. Nung burime nga magisan, hindi takna mo, idake me, makanyan yan dakal. Makanya niya yung milagro na ning katawan at daya ng Ginoo. Kung toro may dadake, lalo yan darakal. Nya kayo pong feeling not good enough, feeling kagigisanan, feeling magkulangan, makukurilyo, in good news, idahon mo king Ginoo, in ditak. In kulang, kayayang katmuan. In dimot, kayayang ganapanan. Eneman manin tundakal. Ing panayana ng Ginoo, itang dita ka, tsuke ka, pagpasalamat me at idake me. If you have what it takes to share the little you have, you will see a miracle in your life. If you have what it takes to share the little you have, how meager it is, manakit kang milagro kimbye mo. Nyaing Ginoo, susundo na katang pakanan, pakabsyan king kayang katawan at daya. Bang kanita itamo mo naman, bistaman king di taktang pangataw, di takakagiwan, makapagpakabsita mo, karing daranop king yato. Ikang may pakabsyan king katawan at daya ng Kristo, maging katawan at daya na ka. Nya istuya pala, katawan ng Kristo, bogard po. Istuya pala. Ulingin katawan ng Kristo, itamo. Amen. Manatili tapong makaluklok,
saksiyan tayo ing pami talaga karimbayong official daring kaya katang CWL. Catholic Women's League, Vicariate of Virgen de los Remedios, Good Shepherd Parish, Bulaon Unit. Pakamalan Mingkuro Paroko, Reverend Father Aljim M. Tuason, Makatipon ke Puketi, Ban Italago, ring bayong opisyales ning parokya ning Maya Papastol, Bulaon Unit. Uli na po niti, ipaintulot yung ipresentami laki kayo, ding karampatang miyalal o opisyal na ning Catholic Women's League para king termino 2025-2027. President, Sister Irene Tapnyo. First Vice President, Sister Janet Sarmiento. Second Vice President, Sister Carmencita Pasion. Secretary, Sister Luz Minda Medina. Assistant Secretary, Sister Milagros Galang. Treasurer, Sister Irma Bautista. Assistant Treasurer, Sister Yolanda Cadayong. Auditor, Sister Annalisa Siron. BDLR Consultant, Sister Jennifer Cueto. Board Members, Sister Rodora Bautista, Carmelita Canlas, Luna De Leon, Emerly Di Mabuyo, Mercedita Dungca, Adelaida Hernandez, Rita Luge, Julieta Nakpil, Rosana Nanyola, Rosa Navarro, Belia Quintano. Miyalala opisyal, ipangako yu ing gampanan ing kaya kayong katungkulan king kabilugan yung sikanan para king ikaligayan ng Diyos at pamanyuyo king kaya katang indong Santa Iglesia. Ulinita babon ing kayo pa yan, ami pagkalub ka na ako, tatanggapan ko ngeni at ipahayag bilang karampatan na miyalal ng opisyal ng Catholic Women's League, Bikaryato ng Virgen de los Remedios. Yini po, gampanan tayo ing pangalipat ning unit banner. Ngeni ing unit banner, ipresentane ning sadyang president king bayong presidente. Itang pangalipat na kaniting unit, miyatang yakeya at karing aliwapang opisyales, ang gaking legal dang kalili luklokla. Ing banner, yaing bandera na ning organisasyon, bitbit na ing tatak at lipanan, motto, charity, work, and loyalty. Ing karidad, tatalakad king lugod king Diyos at karing kekatang kaparang tao. Ing obra, tatalakad para king kekatang pamagobra, king tamnana ng ubos ning kekatang Ginoo. Kapamilataning matatanggap o pamaminto ning kekatang organisasyon. Ing katapatan, tatalakad para king katapatan kang Kristo at katapatan king keyang Iglesia at karingkeyang pekakatawan. Gampanan tayo po ngeni in candle ceremony. Ing mita talagang opisyal, tatalan king makasinding kandila, muntaya king arapan ing keyang pakamalan na kura paroko, asindi king keyang kandila.
Sinindan niya iting kandila, banin lugod ng Diyos, yung maging bukod, yung sikanan, king sabla yung obra, kilob ng organisasyon. Iti yang eni ing candle ceremony. Iting dapat sasagisag na king Catholic Women's League magobraya king kayang apostolado. King malapit ang makitambayan, king herarkiya, ating lugod asukat parating milalablab, karing puso tamo, para king kekatang Diyos at kekatang Santa Iglesia, ban pakapalyana ing kekatamong midadamayan a obra. Yan po gampanantaya ing pangako. Ako, Yairin Labaro Tapnyo, matula at kusa akong klub, makiyanib, King Catholic Women's League. Matibay akong paniwalan, ing ako, makibat ko, King Aus ning Kristo, at manalig, King Saup ning Kayang Grasya. Pangako kong eni, ing kanakong sarili, ing maging metong kong apostol, busal ning kakong pamilya, King Seksyon, at King Aktangan ning kabilyang ko, King Balen. Kapamilataning panalangin, dapat ay alimbawa, at kapamilataning pamibiyebye, King Metong at Tunebe, Katoliko. Manano na saning Diyos at yung kakatamang no na Hindu, sa upanda kong makatupad, kaniting kanakong pangako. Tandaan niyo, ngeni, maging tapat, king kaya kayong banal na pangako, mananasanay Kristo, ang kakatas-katasan tang pamuntok, at ing kekatang nuan na Hindu, aslagan, sopan, at panwana na kayo. Palakpakan tala rin bayong essyal ng kaya katamong. Talakad tamo ipasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang lubos mayupaya, lina lang kimbanwa ang ponyato, at kang Kristo nga anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng Banal Espiritu, may bait kang nuan ang Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikotkot, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklnok, wananin Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum karing mabie ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko kimbanal Espiritu, kimbanal a kapulungan katolika, kimpamisamak dimbanal, kimpangapatawa daring kasalanan, kimpangasulirang miering mete, at kimbie alanganga. Amen. manalangin tamo king ginutang Kristo, ape parakal karing tinape, para karing danupan at magnasang misan metong karing tao makapadurot king metong ng dulang. Natamong manalangin, Gino, maging tinape na kasana nimbiyemi. Gino, maging tinapya na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong akasalpantayanan, king mabilog ay iglesia. Manalangin tamo king aldo datang yo, potang ding sablang kikilala kang Kristo, bilang karelang Gino, loklokla king metong mong dulang, ning Eucharistia, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinapya na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong alugod, ding sablang susuyo. Manalangin tamo king aldo datang yo, potang ding sablang balayan at bansa, atuklasando, ing sikanan lugod, king metong at metong, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinapya na kasana ning biyemi. Misasan metong
king tula, king sablanganak, amig primera komunyon, king banwang iti, ipanalangin tamo, impotang daratang ing kasakitan, manatili lang tapat king Gino, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinapya ng kasana nimbiyemi. Misasan metong king kaligaligan daring daralan kasakitan, paulining danop, pagsalbat at sakit, manalangin tamo king Gino, ban ingaldo datang yo, potang ding sabla, merinan lang katuliran, at akit dang magalang ing karelang dignidad, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinapya ng kasana nimbiyemi. Misasan metong apami kakaluguran, kaniti at karing sablang komunidad kristyana, manalangin tamo king Gino, baning kaya katamang Eucharistia, maging bigit yang mabye, at pasulungan no, ing kaya katang lugod, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinapya ng kasana nimbiyemi. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan ding bawat metong kaya katamo. Yuli no, sana king kayarian ng maligaya, ding kapatad tamong mayango nabi, ipanalangin tala king Gino. Gino, maging tinapya ng kasana nimbiyemi. Ngeni aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. Kambeda rin kaya katang personal kaya duanan, yabe tala, karing kaya katang panalangin ding kapatad tamong makukurilyo, kagigisanan, magkulangan, karing dakala pa mangailangan kimbye. Antimurin pangaditala rin kapatad tamong miyapektuan king kaguluan, karing miyaliwaliwang lugar king yato. Ginong Jesus, binye mo kaya kami ing kabilugan mong sarili, gawan mo ken tandaan ing kaya kang lugod, at sopan mo kaming mye para king metong at metong kapamilatan ing kaya kang upaya, ikang mabibye, magari, manggaman kapilan. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kekatang daon, matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoo, itindaon karing gamat mo. King ikapuri, ampon iktikaya ni lagyuna. King ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, malugod mo lang pagkalob, king banal akapulungan mo, ringkalam, ning kametungan at kapayapan, alalarawan daniting sakripisyong daraon mi keka, tiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayungan, At keka antimurin, yat nayo ren pusuyo. makayatnano, King Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati o igpa. Diyos, kingalanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Kristong Ginoo. Yoing amano mo aking kapamilatan na lelangan may meto sikluban. Inyang tinubod me ban maging talapagligtas at talapanat busmi. Mi katawan yan tao king upaya ning banal a espiritu. At mi baitya king Nuana Birhen Maria, king pamanupad na king malmong kaburyan. At king pamitatag ng meto nga banal a kapulungan para keka. Inagpanala ring gamat na king kamatayan na king krus. Bane sintangan ning kamatayan at ipakilala na ing pangasubli ng biye. Ulinita kambering sablang anghel ang ponding sablang banal. Babansag mi ing ligaya mo, king metong mong siwala, daralit mi, ngaming ang pupuri. Ikapi ning banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimo intitipang ambon, kareting ngayon mi, ban pabanala nala, at para kaya kami, gawa na lang katawan at daya ing Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lub dinao ning Biena, kimpamay lasa at kamatayan, kinwa na yung tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso na at binyene karing kayan disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyaing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuha na yung kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, dinwang na iti karing disipulo na at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan.
Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, panketa mipatawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ang pompangasubli ng mebye, daraon miyakeka iting tinape nimbye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ni Banal Espiritu. Ganakan meo igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugod, kamberang Leo akya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablak Obispo, Pari, Diakono, at susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang arapan. Pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbielananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, San Jose, imbanal ng Esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburyan, kay kabanim panahon. Pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagum ni Banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Pakana nakataning Gino king kayang sarili, ban ding kaya katang sarili, maginla namang pamangan para king yato. Mitmong kapasalamatan kaniting kayawsan, daon tayo yung panalangin tiro na mismo kaya katam.
Ikabos mo kami king sablang marok o higpa. Malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggamangking alanganga. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kay iglesia at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ing Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At keka antimo rin. Emi katunay kapayapan king yato, nung dakala pang danupan. Mikatunay mong kapayapan, nung mabsita nangan. Nya, pakab siya nakataning Ginoo. Pakab siya tala naman ding aliwa. Kanta mo, mikatunay kapayapan. King masayang paralan, dakya tayo ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Kuha mo ako isang. May this meeting of this body and blood of Christ, bring salvation to those who receive. Nyo ing Ginoo tayong Kristo, ing midaraon king kayang katawan at daya, anting pamangantam. Mapalad tam, itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkasmay nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, dala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat paulinan ning penandit era ka atanggap ki sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Talakad na po. Manalangin tam. O Ginoo, pagkala mo sana kay kami, ingkamtan mi, ingalangang gantula, king harapan mo. Ampat iti, yanang patilip ng makapauna, ning pamananggap mi keti king yato. King kakamal-kamalan, akatawan ang pondaya mo. Iti puadwan mi, king kapamilatan na mo ring Kristong ginumi, ang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapabalwan po, mumuna, kapiesta ng Sagradong Puso ng Yesus at kalinis-linisan ng Maria. King daratang at June 27, pagmasusyan tayong kapiesta ni Sagradong Puso ng Yesus, ding makatuki ila rin tuntunan. June 24 to 26, 2025, Misa Triduo at 5 p.m. June 27, kapiesta ni Sagrado ng Puso ng Jesus, ing Misa at 7 a.m. June 28, kapiesta ng Kalinis-linisang Puso ng Maria, Misa at 7 a.m. Kadwa po, Kumpilan 2025. Agkatanlari sa blang pengari at guardian ban ipalistara rin karelang anak para kim pamagsadyak in sakramento ning kumpil. Maganap in pamagpalista balang alas 8 ning abak hanggang alas 11 ning abak in Paris Hall karing makatuking petsa. July 12, July 19, at July 26, 2025. Karing parokyanos kim Barangay Bulaon at Barangay San Rafael, maganap impa magpalista karing kaya kayong bisitas karing mesabing aldo. Ding requirements po ilaring makatuki, baptismal certificate, registration fee amounting to 150 pesos. Pag nakamo po, no baptismal certificate, no registration, at there will be no late registration. Dakal po salamat. Katawan daya ng Kristo, itamo. Uling itamong mi pakabsyan king sarili na, itamo, ing maging presensya na king yato. Pakabsi. Ing ginuman tabi kay kayungan. At kekanti mo rin, Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos, ing higpa, anak, at Espiritu Santo. amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daw king misa mi pakabsyan kayo, ume kayo, idakeyo, ing tinggap yo. Salamat, King Diyos. Gracias Domingo kaya kongan.